Oras bata ganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pay maijalo hita rigapan si ganu pari bata bani panorang sogoton pasada hita uhurta martonggo mahita. Terima kasih ma isombah kunur nami bamu Tuhan. Bani diarnya layakmu nadok manramot kon daging pakon tondunan janah paduh kon parmaraan bani parsaran nami seganjang borungin in. Alanya bani panorang sogoton persap kon ham hanami. Asi ibagas sondang halihroni hatamu hanami manguduti lahuan nami jana makorjahon horja nami sigano pari. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jala merapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape nasya marianan bani panorang sogot nyarion nabo isisihan nami marition channel YouTube pon. Hata nine bata nagabiri kapan sigano pari bata sadarion Sabtu tanggal 21 Mei tahun 2022 ay matar surat bani buku sada Musa bindu 2 ayat 3 nama katahon sonon. Ipasu-pasu anja ipapasing na batama ari papituhon ay. Halani bani ari aido ia marsaran humbani sagala horja panok paonni. Itaganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Manghutkan hasaksian ni Bibelta. Dukosi ito panay batama langit pakon tanoon apa haganup isini. Rossi ito pama jolma naparlobein bani ari napa onomkon. Ito tapkon ne batama bani ari papituhon ay ma nagabe ari parsaranan ni. Ay maasya isobut bani rigapan si ganu pari bata bani panorang sogoton. Ari papituhon ay ipasupasu anjaha ipapasing nay bata. Artini ay ari na tinotapkon ni bata ay gabi ari na ipasu-pasu. Jana gabi ari na ipapasing. Ipasu-pasu artini ay ito tapkon ne batado ari papituhon ay gabi ari ni ne bata laho mamasu-masu haganupan jana ipapitah do ari ay ase adong panorang bani jolmain marparsaoran pakon nai bata. Ay maase boy sobutonta bani haganup halak na porsaya napapasingkon ari papituhon in ari parsalanin ni batain ay ma halak na ipasu-pasu ni bata jana halak na pinapasing ni nay bata. Ondo na ipinday haganup jolma so naha asiguduh ni tarpasu-pasu ay ma maningon do hape parlobe sahali iya papasingkon nay bata. Natotu bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijon mahape ni porluni yarusi hita ibagas parguluhan ta sigano pari bahasa sangga ipapasing kita ari papituhon ari parsaranan ni bata ijay sa sitong ni hita papasingkon nay batado. Artinya ay ulang salah mangarusi kita seolah-olah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu humbani hari Senin das kubani hari Sabtu ay lang ipapasing kita nay bata. Tapi bani ari papituhon adong panorang na husus bata laho papasingkon ari ni nay bata jana lau papasingkon nay bata secara khusus ibagas parguluhan taon. Por ini petongon humbani ari Senin das kubani ari Sabtu ipapasing kita jana ipasangap kita no nay bata marhiteon ni parsahapta marhiteon ni parguluhan ta so naige marhiteon ni horjata. Tapi anggo bani ari papituhonin pitah ya pitah ay maari papasingkon nay bata ibagas parguluhan taon marhitehon ni parsauranta
marhitehon ni doding puji-pujianta, sonai age marhitehon ni tonggota. Jana bani ariai mahomani, ita manjalo pasu-pasu na humbani naibata. Jana na paduahon, maningon takas na humabata, sangga ipasu-pasu jangana ipapasing naibata, ari papituhon ay, na mararti do ay, hita mardingat, bahasa naibata marsaran humbani sagala horja panopaon. Salinari, marsaran humbani sagala horja panopaon. Na mararti do ay, dekosi salose naibata manopa, langsung singgan jay tumang naibata. Tapi iuduti do use, ipardimata, isarihon, iramotkon, jana ijagai rosi ipasu-pasu nebatado, ahanado itoppa, mbani ari ng parlobe, das kubani ari paonomkon. Ay maase, sangga ipapasing kita, ari papituhon in, ijay masasiptong ni hita. Martarima kasih kubani nebata. Halaniaha humbani ari Senin das kubani ari Sabtu. Iramotkon, ijagai, iparguguhi, jana ipasu-pasu nebata hita. Halani aibani ari patuduhon. Maningon taluk duha peni ibagas malas niuhur hita humani. Papasingkon ari ay, papasingkon nebata, pasangapkon nebata, jana mamuji naibata. Halani ay, ulang ongga hita lupa bapa inang. Jana ulang ongga lase uhurta. Bani ari papituhon in. Anggo naibata sandiri do mapapasingkon ari ay. Berarti dihut mahomani hita. Makargahon. Ahana do pinapasing ni naibata. Jana pasing mahomani ay. Ibagas pargoluhanta sigano pare. Amen. Martonggo mahita. Ajari hamhanami tongtong bapa, ase boy mangida. Bahasa bani ari papituhon, marsaran luham, humbani haganupan, horja panopaun. Ase ijin mahumani malas nihur nami, ibagas perguluhan nami nuan, selaku halak nadop tinobusmu. Bahasa ari lopus ari, ijay dotongon ipatalarham. Panramotionmu, pasarihononmu, sonai age, pambubaimu, marhitikon ni tondomu na mapasingin, ibagas parguluhan nami sigano pare. Ase, saganjang nyerion, ajari hamhanami tongtong homo bapa. Ase, lambin ipondos hanami diri nami, igalangkon hanami diri nami, jana tetap martarima kasih kanami, bani ari nado pinapasing muin, jana pasing matongon hanami, bani haganupan parguluhan nami saganjang ni arion. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo namion. Amen. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan na batata. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni bata bapa. Apa persoalan ni tondoy na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras bata ganupan ba penang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat marlibur mahita. Janah andohar matongon. Tetap kita tene papasingkon ari nadop tinotapkon ni bata. Gabi ari napasing bata. Gabi ari persananan ni. Janah hita pe. Pasing mahomani ibahen hita ni bata. Bari panorang ari nadop tinotapkon ni ai. Marhitihon ni parsauranta, pangidanyonta, sonai age pargulmitonta sigano pare. Shalom.